आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम राजेशना पाउ पाजरी अहानबदा मरोइबा पाउ मणिपुरदा ngasi मरैबाक निंगबसिंगी नुमित पालन पांगथोकली मपुंगोइबा थौरम इम्फालगी सहित मिनदा पांगथोकनी मणिपुरदा ngarang मियोइ 63 कोविड-19 देगी नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिबगा लोइनना नाबा फबगी चांग असि चादा 53.02 यौरे अमसुंग लैबाक असदा नोमा खक्तदा कोविड-19 की सैंपल 1,39,000 टेस्ट तौखि मणिपुरदा ngasi मरैबाक निंगबसिंगी नुमित पेट्रोइट्स डे पालन पांगथोकली अयुक अंगनबदी हौना इम्फालगी मरुइबा मफमसिंगदा प्रभात फेरी सक्तुना चटके मपुंगोइबा थौरम मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह लुचिंगदुना हौजिंग हाकी मतुंगदे इम्फालगी मोइरांग खोमदा लेबा हिसम याइसम पाता हाइकत लाइकत तंगबनी तुंगदा इम्फालगी पैलेस कंपाउंड लेबा थंगाल जनरल मंदिरदा लुचिंगबा असिगी मफमदा हाइकत लाइकत तंगबनी मसिगी तुंगदा कंगला उट्रादा सतुना लैसु कटलबा मतुंग शहीद मिनर तमना लाक्तुना मफम अस हाइकत लाइकत तंगबनी मणिपुर राइफल्स की कंटिजेंट अमना गार्ड ऑफ ऑनर अमसुंग जनरल सैल्यूट पीगनी मरैबाक निंगबसिंगी नुमिका मरी लेना राज्यपाल मुख्यमंत्री मंत्री सिंह एमएलए सिंह अमसुंग लुचिंगबा क्याना याइफा पाउजेल पिरकली महाकी पाउजेलदा डॉक्टर नजमा हेप्तुलान हाई ममा लेबाकी निंगतम मंगाकनबगीदमक थवाई कटख्रबा अथौबा सिंह वीर टिकेंद्रजीत थंगाल जनरल याउना थौना फरबा इपा इपु सिंहबु निंगसिंगदुना नुमित असि पांगथोकपनी नुमित असिना लाकपदा अखोय मसेल लिंगजेन मानना पुन्ना होनमिनरबदी ब्रिटिश सिंहगी डिवाइड एंड रूल्स थौसिल माइथिबा पीबा ngamki हाइबदु नहोंगना निंगसिंग मिनरसी जात कांगलुप अमसुंग धर्म की खेनब थमदना लेबाक असिगी निंगतंबा अमसुंग अपुनबगी सक्तमदन सिंगनरकपसिंग अमत ओइना थेंगनमिननबा वासक लौरसी हाइनसु राज्यपालना फोंगदोरली मुख्यमंत्री नोंथोमम बीरेन माकी पाउजेल हाई लिसिंग अमा चनिपान मरफुद्रा माथोगी आगस्ट 13 बीर टिकेंद्रजीत अमसुंग थंगाल जनरल याउना लानमी क्याना मरेबाक की दमक ब्रिटिश की खुद थवाई थागी ngasiगी मिरोलना अखोगी इपा इपु सिंगी मरैबाक नुंगसिबगी वाखलोन अदु कैदोंनुंगदसु कावरोइदबनी मांगना हाई इरेबाकु नुंगसिबगी वाखलोन असिना लमजिंगदुना अखोय मसेल मरक्ता तोखाई ताहन्नब होनरकपसिंग थेननब होनगदबनी नुमित असिगा मरी लेना मणिपुर विधानसभा की अध्यक्ष वाई खेमचान वर्क्स मंत्री थोंगाम बिश्वजीत फॉरेस्ट एनवायरनमेंट अमसुंग क्लाइमेट चेंज मंत्री अवांगबो न्यूमाई मणिपुर विधानसभा की उप अध्यक्ष के रोबिंद्रो लोकसभा एमपी डॉक्टर आर के रंजन राज्यसभा की एमपी महाराज सनाजाउबा लैसेंबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट एस टिकेंद्र सिंह शिवसेना मणिपुर स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट एम टोम्बी अमसुंग आईजीएआर साउथ मेजर जनरल अलोक नरेशना सिंहना याइफा पाउजेल पिरकली मरैबाक निंगबसिंगी नुमित पेट्रोइट्स डे गमरी लेना मणिपुर सरकारना चीफ मिनिस्टर्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अमसुंग चीफ मिनिस्टर पुलिस मेडल फॉर आउटस्टैंडिंग डिवोशन टू ड्यूटी पीगदबा मियोइसिंग मिंग लाउथोकले पुलिस पर्सनल 13 चीफ मिनिस्टर पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अमसुंग पर्सनल 13 चीफ मिनिस्टर पुलिस मेडल फॉर आउटस्टैंडिंग डिवोशन टू ड्यूटी की मना पीरगनी हाइरी मणिपुर ngarang मियोइ 63 कोविड-19 देगी नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिबगा लोइना हौजिक नाबा फबगी चांग असि चादा 53.02 यौरे नाबा फबगी चांग असि था असिगी निपानदा चादा 59.0 अमदा हंथरुरबनी अदुगा ममांग थागी कुनमरीदना चादा 64.38 यौरुरबनी हौकिबा नुमिनिनी असिदा नुपा 18 अमसुंग नुपी 13 पुन्ना मियोइ 53 कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनखि मसिगी मनुंगदा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की मियोइ 3 यौरी राज्यसदा हौजिक अपुन पॉजिटिव ओइबा मसिंग 3,944 यौरे मसिगी मनुंगदा सेंट्रल आर्म फोर्सेस की मियोइ 443 यौरी हौजिक फावबदा मियोइ 2,213 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखरे मियोइ 1,718 तोंगान तोंगानबा कोविड केयर सेंटर सिंगदा लायेंगदुना लैरी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल देगिनी
Leibak asida haukiba pung kunmarigi manungda COVID-19 gi test lakh 8,53 gi mathakta tawba ngamkibaga loinana nongmada khwaidagi yamna sample test tawba ngamba numit oiki. Hauji phawada sample koti 2,00,000 gi mathakta test tawkre. Kendra gi haksel amasung yaifa yumbal mantraloin hai sarkar asina lokaliba testing tawba tracing tawba amasung treating tawba gi thorang asina mioi lakh 10 gi manungda sample lising 19,5 rom test tawba ngamli. Thorang asina leibak asida test tawba gi khudongchaba pakthok chawthorakli hauji phawada leibak asida punna laboratory lising ama chamari kunmathoi leire masigi manungda sarkar gi laboratory 9,9 yauri. Haukiba pung kunmarida leibak asida mioi lising yankai mari discharge toki haksel mantraloin hai hauji phawada mioi lakh 13,58 rom naba phakre naba phabagi sang asi sada 9.9 yaure. Haukiba pung kunmarida mioi 9,53 leikidabaga loinana hauji phawada laisat asina sikiba migi masing lising 93 supna 48 sure. Nagaland ngarang punna mioi 43 COVID-19 positive oiba thengnakibaga loinana raijadra COVID-19 positive oiba migi masing lising 3,19 sure. Maragasida ngarang mioi 19 naba phaduna discharge toki hauji phawada raijasida active case lising 9,48 leiri. Mioi lising 9,19 naba phaduna discharge tokre aduga mioi 3 na laisat astegi leikidre. Meghalaya da hauji apunba active case satruk yankai taruk leiri masigi manungda BSF amasung Armed Forces ki mioi sani 63 yauri hauji phawada mioi 9,13 naba phaduna discharge tokre. Assam da ngarang punna mioi lising mari 9,48 positive oiba thenaki raijadu positive oibagi sang asi nongmada sada 3.2 sino yaure. Raijadul hoji apunba positive case lising 68 sure masigi manungda active case na lising 9,3 ni naba phaba migi masing na lising 9 supna 9 ni mioi 9 laina astegi laikidre. Imphal da ngasi phongba pause singi baroi pau singi damak hauji Akashbani Imphal gi news editor Thoksom Jogendrajit leire Jogendrajit. Thagachari Rajesh Manipurda leiriba COVID-19 gi matang da ngasi phungba pauche singna tongan ba headline singda report tongnari sana lebak pauche da Central Force masing kangna screening tawraga changhal lakna ba khanare Minister Jayantu Kumar ha ba headline da policy yaure. Sangai Express Manipuri edition da COVID ki lan thengnari ba sing mayum da changhan da ba yaure haina report tawre aduga pongna famdana Tamenglong da AR gi personnel kunthra positive ore haina headline tawre. Ichel Express ta Tamenglong da COVID care center ama hangdokre haiba pawama ahanba lamai de yaure. Manipurda address oima Aadhaar card ama paiba Chinese masa ama Income Tax Department na hawala case ka mari lenana Delhi da phakibagi paw naharon thodong pauchigi ahanba headline ore policy Manipurda address oiba sasinaba Aadhaar card paiba Chinese hawala operator ama IT department na fare haina headline tori. Policy atopa pauche singdasu report tori. Huilan paugi ahanba lamaigi ahanba news item asi Manipur People's Party gi asengba thaupuba sing isiana laptop ka dori haibasina oire. Indo Naga Pistok ki matangdasu ayamba pauche singna report tori irebak pauche da framework agreement gi wafam RN Rabina semdok senjin tore maram aduna interlocutor sindokadabni IM haiba headline da policy yaure. Manipur Sarkar gi Higher Education Department na Sarkar gi college oja sing amadi atopa staff sing na media da Sarkar gi policy program ga marile na wafam sing phongdok ningba tarabadi mangjong na authority gi ayaba lawgadabni haiba handak da thokiba order aduga marile na ba paw ama Imphal Free Press na ahanba news item oina phongle paw sigi headline Sarkar na college oja sing da CCS conduct rule channa hanna ba honarakpabu academician sing na yaningde haibasina oire. Manipur gi manung hunjina leiba mafam da phundariba miyosina thengnariba ana layengi khudong chadaba palladuna sana leiba pauche da miron binupi ama sagai da haptuna angang unanaba hospital da pubagi video viral oire haiba headline da pawma yaure. Ngasi Manipur da athoba singi numit palan tawbagi pawasi ayamba pauche singna phongnari masiga loinana ngasi phungba Imphal gi pauche singi ahanba lamaida numit asina lakpaga mari leinana Manipur Sarkar gi maikaidagi athoba singi mafamda ikai khumnaba phongdokpa color advertisement ama ayamba pauche singde yaure. Rajesh Aroibada maroiba pau Manipur ngasi mareibak ningba singi numit palan pangtholi mapungaiba thoram Imphal gi sahit minada pangthokani. Manipur ngarang mioi 63 COVID-19 gi naba phaduna discharge tokhibaga loinana naba phabagi sang asi sada 53 sino ani yaure amasung leibak asda noma khatada COVID-19 gi sample lakh 8,53 test tokhi pau loijare.